Yeah. Top 5 Srbije vam predstavlja treću epizodu Random Factsa. U ovoj epizodi pričat ćemo o tvorcima jedne od najpopularnijih igara u 2015. godini. U pitanju je GTA 5. Većina vas već zna da mislimo na Rockstar Games, ali za vas nove sledi par zanimljivih stvari. Rockstar je došao na ideju za GTA 5 tako što je njihova prva igrica Race and Chase doživjela veliki uspjeh u beta verziji. U toj igrici ste mafijaš, bežite od policije i oni pokušavaju da vas zarobe. Rockstar nikada nije pravio igrice u prvom licu i sve njihove igrice bile su u trećem licu kao na primjer Max Payne i Red Dead Redemption. Sve do 2014. godine kada su za Xbox i Sony 4 objavili svoju first person shooter opciju za GTA 5. Svima nam je jako dobro poznat font koji se koristi za naslove GTA, a njegovo ime je Price Down. Taj font se također koristi u poznatom američkom showu The Price is Right. U februaru 2014. godine objavljeno je da je Rockstar dostigao 250 miliona prodanih igrica. Čak i pre izbacivanja GTA 5 prodali su 125 miliona primjeraka. 250 miliona primjeraka, to vam je otprilike ukupno populacija Holandije, Belgije, Luksemburga, Francuske i Nemačke zajedno. Kompanija EA je 2008. godine pokušala da kupi Rockstar pre izbacivanja GTA 4, a glavni razlog zato što nije prodato jeste da su predvidjeli da će prodati 10 miliona primjeraka GTA 4 nakon izbacivanja. Veruje se da se sva dešavanja iz Rockstarovih igrica događaju u istom svetu, a na ovaj zaključak su došli preko dokaza u svim igricama. Kao na primjer u igrici Bully, škola u kojoj se nalazite se pojavljuje na TV showu u GTA 4, a u GTA 5 Franklin posjeduje knjigu Red Dead written by Jack Marston. Glavni lik iz igrice je Red Dead Redemption. GTA 4 je originalno planiran da se radnja dešava u Liberty State-u, a ne Liberty City-u. Kao i u GTA 5, GTA 4 je trebao da ima grad okružen poljima, planinama, jezerima, kao i pravi New York City, ali zbog nedostatka vremena fokusirali su se na Liberty City. Max Payne 3 je napravljen od strane Rockstar Studija i objavljen od strane Rockstar Gamesa, dok su prethodna dva dela Max Payne i Max Payne 2 samo objavljeni od strane Rockstar Games, a napravio ih je Remedy Entertainment. Franšiza Rockstara je uz ogroman uspeh dobila i dosta zamerki i tužbi. Ukupno su tuženi za $1 bilion. Većina tih tužbi dolazi od jednog lika, dok je također Lindsay Lohan tužila Rockstar rekavši da devojka sa postera za GTA 5 liči na nju i da ima njen stil i fazon. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija, nadamo se da vam se sviđa naš serijal Random Facts. Ukoliko imate neki predlog za neki klip, slobodno ga napišite ispod u komentaru. Ne zaboravite se subscribeujte na naš kanal, a do tada sve najbolje.